twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Burundi TV ibisanzwe aho muherereye mu ntara zombi yaba bari mu Rwanda cyangwa se mu Burundi. Inyuma ya kamera murumva Hakizimana Jean Pierre, aho imbere turi kumwe na mugenzi wacu. Yego ndabasuje kandi nizera ko turi bugira discussion nziza ku ma commentaire turi butere ku bibazo wateguye. Yego. Ukuvuga ngo turarebera hamwe ibiri kuba ku ntambara ya Kongo. Noneho tuze gusimbuka tunyure kubiri kuvugwa ku basirikare b'abarundi. Noneho nyuma uri bwaze kuduha ibyasohotse kuri le contre offensive muri Ukraine. Ero imirwano irakomeje mu gihugu cya Kongo. Aho ndetse wowe ukunze kuvuga ko icyo wifuza byakarenze Kongo bikaba byafata akarere kose. Vuba cyane ahubwo birimo biratinda kuko kereka utari elite politique. Umuntu wese wiyinteresa kuri politique y'aka karere abizi neza ko akeneye impinduka kuko uburyo Amerika yasetinze kano karere kuva 86 mwumva inkubiri zaba Museveni, abantu bamaze guhaga iyo programme ya Amerika. Dukeneye ko abiminduka muri zo structure kuko Amerika nimba ari yonyine ari muri centre geopolitique, hakaba amaze kugiramo abandi bantu n'abandi bashaka kujyamo. Bivuze ngo umuntu wese wiyinteresa kuri politique yisaba abagira ngo impinduka abantu bazanye nazo zijya en place. Rero niyo mpamvu uko Amerika ishaka kano karere kaguma, twebwe twarabihaze turashaka reform rero nuri kano kare ntago ibiganiro bishoboka. Ntago ushobora kuhamagara umuntu ku neza mubwire ati wase tugakora ibi. Iyo rero ku neza yanze muri politique bivuze ngo ibibazo bikemurwa n'intambara. Umuntu udashaka intambara aka kare ntago ari elite politique, uwo n'umukomedi. Niko bimeze rwose. Yego. Ukuvuga ahitwa Mweso hari kubera urugamba rukomeye aho imirwano ikaze hagati ya Wazalendo na M23. Ndetse twabonye abaturage bicwa nabi cyane. Bese ababibonye bagomeza berekana ko FARDC yewe na M23 bagomeje kwitana ba mwana ko warakoze rira barajya Mweso. Ese nkaho nk'umuntu ukurikiranira hafi byiri ya ntambara urabona ari Wazalendo cyangwa ni M23? Urabona ari inde wakoze ari amahano? Umuntu wishe abantu b'Imweso se? Mbo nkuko tubibona burya tuba turi abasesenguza ariko ntago dukurikirana buri kantu kabera kuri terrain. Ariko nayo ntago turi abarezi bo kutamenya uko ibintu byagenze. Yego. Ubwo rero umuntu abantu bakoze by'Imweso barazwi. Ariko ikibazo uramutse umuvuze watanga ibimenyetso. Kandi kwa kutari uri kuri tele ushaka kubibura. Ariko ubundi babazwe. Yego. So umuntu wakoze biriya bintu ngenda muzi. Bo ikibura nuko yashobora kubazwa ibimenyetso utari nuvuga ngo ushaka kuvuga ngo ni runaka akavuga ati tanga ibimenyetso. None kwa kutaburi kuri tele ntago babona full details. Ariko undi burya abazwi wabikoza abazwi ntago banari ibicucu byo kutamenya umukozi ibintu nka biriya. Birumvikana. Ariko nyine kwa ko nta bimenyetso umuntu afite in full details impamvu hitamo kubyihorera. Ariko ababikoze baraska. Yego. Ukunze kutubwira ko M23 ari UPDF. Neza cyane. None ni gute igisirikare cya Uganda tuzi gikomeye kuriya? Cyaba kiri kurwana n'urubyiruko rwa Wazalendo rutarafite n'imyitozo ya gisirikare nk'iya UPDF. Ese ubwo Wazalendo yo ntibyaba ari abandi bantu atari uko tubyumva? Ntago Wazalendo none ari abanyagihugu basanzwe kuko mbere yuko bafata imbunda bakitwa Wazalendo nta hantu tujye tubona leta ya Kongo batoreza ku buryo bucya bamenye imbunda. Rero nimba uhaje izina Wazalendo tukabona abantu bazi kurasa bivuze ngo abantu basanzwe ari abasirikare ntago basanzwe ari abasivile. None se uyu munsi twubishe ngo Wazalendo yatangiye imirwano kandi ngo nabanyagihugu basanzwe ngo birwanaho. Kibaza umunyagihugu afashe imbunda bwa mbere akahita arwana na UPDF ngo bagahangana. Ari ubwa mbere afashe intwaro. Bihabigoye. Urumva ahubwo Wazalendo ushobora kujya mu zindi mekanizme ukakuntu yavutse. None impamvu leta ya Kongo yabisize iriya ni propagande douce. Burya mu bya revolution yababyitse twita propagande douce. Uvuga ngo impamvu leta ya Kongo yabyise Wazalendo. Nukuvuga ngo icyambere bya no movement ivuga ngo irwanira abaturage batuye muri iyo region ko bagira amahoro. We kugira ngo imena sefatamo bamwe batuye no muri iyo region. Wabwete muvuge ko mutamushaka ahubwo ababangamiye. Ni mpamvu bavuga ngo n'abasivile birwanaho. Ariko noneho tubizanye ko atari abasivile ahubwo babonetse gute? Ntago ruvuga ko yari FARDC.
ahubwo yavuye muri ya mitwe yindi idafite revendication. Impamvu navuye ngo FARDC kuri reserve force irarenze. Ya mitwe yose ubona hari idafite revendication ushobora kwijya reserve force. Noneho nimba Kisekedi adashaka ko M23 bivuze ngo irwana na FARDC biha legitime yo ko ari umutwe ukomeye. Ka Kisekedi yumva ko igisika gifite suko, gifite CH4, gifite budget ya miliyari 14, gifite ibiki byose kuvuga ngo bari kurwana ngo n'inyeshyamba lokale. Babisekeje Kisekedi turi kugeranya na za South Africa na za Algeria na za Egypt. Aravuga ati no yo ahita bafurapa. None akashaka abandi bantu bicyuka bitwa Wazalendo. Yego. Noneho urebe harimo na mutwe nita X urwanya igihugu cyo muri Est. Ntabwo kiba gishaka kujyamo aho cyitwa iryo zina ryabo. Ahubwo ntabwo bashaka kwitwa FARDC, bashakira indi zina abari bari ko bitwa kundi kuntu. Nabo barimo. Yego. None washaka no kuba harimo n'izindi na FARDC nto y'abantu baraho ba magigiri ba FARDC basanzwe bashaka kuba barimo. Donc iriya ni coalition y'ibintu bitandukanye. Yego. Baravuga ati ka twitwe Wazalendo. Niyo mpamvu nabwiye ni abantu bari basanzwe abantu baba bafite imbunda. Ntabwo ari abasivile basanzwe umunsi umwe. Rero Kisekedi umunsi UPDF yemeye ko iri hariya nibwo nawe azemera ijambo FARDC. Burya naho ubu ngubu bazagomeza ni ubu ntabwo FARDC iri mu ntambara. Ubu ni Wazalendo. Kimwe nuko na UPDF nayo itavuga ko iri mu ntambara kandi ari UPDF. Still ubwo nukugumeza. Noneho ijambo FARDC na UPDF tubitegeje muri grande photo. Petite photo biguma ari M23 nta kibazo ariko natwe ya Wazalendo. Ariko bo bazabitwa. Nibizamuka hejuru Museveni yemeye ko ari mu ntambara. Cyangwa se Kisekedi afunguye intambara y'akarere dutegereje nibwo Wazalendo M23 bizavaho haza amazina ya nyayo. Nuko nguko. Yego. Uyoboye ingabo za SADC twabonye yakira ingabo za Tanzania. Ariko abenshi batunguye cyane na disikuru yahavugiye kuko yaravuze ati haduyi wanyu ni M23. Ariko ni mu murangiza tuzabereka undi aduyi. Abantu benshi mbese twatakaye mu rujijo. Aduyi yavugaga ese wowe urakeka rindi? Ubundi umuntu utazi uwo haduyi baba bavuga ni umuntu udakurikira ibiganiro byacu. Twebwe ngiye narabikubwiye ko SADC ntabwo yazanywe na M23. Sinabikubwiye inshuro nyinshi. Yego. Wenda nuko niyo mpamvu nakubwiye ni ibintu nzankubwiye ujye ubifata nk'ukuri. None nyuma nzangu ibimenyetso kandi ibyo ari bo babyivugiye abo tuvuga. Yego. Nakubwiye ko SADC abantu bayizanye atari M23. Ntabwo M23 UPDF. Ishobora gutsa South Africa na Angola n'u Burundi nibyo ntabwo bibaho. Ahubwo hari ikindi kintu bategereje. Niyo mpamvu nawe yakubwiye ati ntabwo haduyi ari M23 gusa iyo nitwirangiza tuzakora base arrière. Yo gutangiza grande photo. Kuko ntabwo wa setting amakamite n'iki byose tarakora clearing yo ere. So rwero nibyo yakubwiraga ati twebwe gahunda ni grande photo. Ni nkayo magambo ashaka kuvuga. Yego. Ariko noneho aravuga ati tuzabamenyesha. Niyo mpamvu nabwiye nibategeje diplomasi ya Kisekedi itangiza grande photo. Iyo tuzamenyesha bitegeze ko Kisekedi ashyiraho pariroma. No kuko Kisekedi yavuze ati ngiye nzabaza pariroma ntangize intambara y'akarere none ntiraboneka. Uko ibyo byose bizakunda Kisekedi yasetinze ibintu muri guverinoma muri pariroma. Nibwo azahita akora amadisikuru atangiza grande photo. Aho birumvikana. Noneho abantu zani bahuduzo zamaze kujya muri position. Ubwo Evariste wari muri position ategereje urugamba ko rutangira. Tanzania iri muri position. Donc umuntu wese yentesa kuri yo ntambaro yamaze kujya muri position bategereje diplomasi itangiza gahunda. Yego. Gusa sinzi ba UPDF yo yiteguye. Yakabinoga na iriteguye. Simbi hamwe. Ubundi kuki Tanzania itaje mu ngabo za EAC ikabizamutse muri SADC? Mbo burya Tanzania ikintu cya mbere zira ku isi ni ikintu kitwa EAC. Uko baje kuvumbura rohole ya EAC. Nimba rohole ya EAC ari kubalkaniza Kongo no gukuraho CNDD. Umbwemba Tanzania yajya muri ibyo bintu. Oya kandi ari inshuti ya CNDD-FDD. Oya CCM na CNDD ni ishyaka rimwe. Nuko biri kuri territoire ubona ngo nebyire ku bundi burya politique nimo. Noneho Tanzania ni igihugu Amerika itamanipira.
nuvuga ngo nimba yasi ugomba kuyikoresha ibyo bintu ngo abanyamerika bazaba bamanipira ibisirikare birimo aho ngaho babaye za mission z'icyuka bagire bate noneho Tanzania byavuga ati igisirikare cyacu kiri professional ntabwo Amerika izakimanipira ukwibona ubona abantu barahagurutse ngo bagiye ngo gukemura ikibazo cy'inyeshyamba batwara imbunda batwara ibikini bagireyo bicare nka buriya Kenya kuntu yasebye muri Congo ntabwo ushaka kubyumva burya abantu nkatwe dukurikira bya military capacity buriya Kenya yarasebye n'agatuzi ifite kugira ngo abantu bahagurutse munitions zingana kuri nibagerayo babicare kandi tuzi ko ari igisirikare gifite capacity yo guhanagura iyo mitwe yose bira bikoreka icyo bita kumanipira Amerika irabamanipira rero Tanzania yo ntabwo ifite umwanya wo kujya muri iyo mikino iravuga ati twe ntabwo twajya mu cyuka yase tuzatujya muri operation zi function yego tujye muri FIB tujye he niyo mpamvu utabona mu bya yase aho birumva none se umunsi Biden yaronshinze abantu ngo bajye gusenya CNDD urumva Tanzania yaza muri ibyo bintu wapi rero impamvu itajya muri yase nizo mpamvu zose yase ishinzwe iki bayimanipira bate Tanzania irayikabona ntiyajya muri ibyo bintu abona ari ibintu by'icyuka kwira ariko ni haza SADC ko SADC iri function yego Tanzania avuga ati hano hantu tuhagiye igisirikare cyacu ntabwo cyaseba nacyo cyahandikira izina abantu capacity bakizeho igakora yego aho ni sawa cyane Perezida wa Angola aherutse guhamagara kuri telefone ba perezida ba bombi ni ukuvuga Perezida Tshisekedi na mugenzi we ese urakeka byaratewe n'iki ukurikije iby'intambara ya M23 ni ukuvuga ngo burya Angola ubundi niyobora Congo yego kuko Angola nura kuno SADC imeze les acteurs majeurs ubundi bahoze ari batatu South Africa yego Tanzania na Angola yego none ko South Africa wari mukuru cyane nkuko nabikweretse yafasha abo babiri bandi abaha nk'umukoro ku rwego rw'akarere nuvuga ngo Angola we gatiwe ushinzwe Congo diplomasi yose ishaka kubarikaniza Congo ugiye neutralize yego none CCM nawe bari ati nawe ushinzwe CNDD ntuzajya mvuga ngo nziza ngo bamufurapye mu mugarure do mukore mekanizme zo kunagaruka noneho Angola rero bivuze ngo ikintu cyose cyerekeranye na Congo ni igishinzwe ntabwo uzabona bajya muri Tanzania ngo mve ngo Kikwete yamagaye abantu babiri ngo bavugana ku bya Congo ntabwo uzabyumva ariko ku by'u Burundi ushaka kumwumva rero ubireberemo aho ngaho ariko Angola yego iyo yamagaye Tshisekedi n'undi perezida iyo ngiye bari party 1 ibanza Angola na Tshisekedi gusa yego baba hari ibintu banza kuvugana wowe utazi kuko Angola ntago yajya kugambana Tshisekedi barabanza bavugane noneho nyuma nawe baguhamagara bigarundi babisa nk'ibyanarangiye noneho Lorenzo ntabwo ashobora kwemera ko kuruta ya Congo hari ikindi gihugu kidomina yego ntashobora kubyemera noneho urebe Blinken aherutse muri Angola nimba havuye Lorenzo akayitamagara Tshisekedi na mugenzi we nuvuga ngo Blinken hari ibintu yamusigiye agomba kugusasa wa yego Tshisekedi nuko umukonsolida ku buryo bashaka ku buryo no bumve mayindi ye ku bintu bijyanye no kuzinamba y'akarere base nk'ababisizinga gutya babimanure hasi yego rero niyo mpamvu Blinken aba yaje muri Angola niyo mpamvu ngiye numva yabahamagaye nizo za parametre muri make hari strategic cyangwa database yarasigiwe na Blinken neza cyane kuko Blinken yagiye muri Angola akenshi abari Congo noneho ko ako Congo aho Lorenzo ni right hand man mu bya Congo niki byose yego urumva umuntu aho ugomba kumunyuraho ya rero ku munsi w'ejo hari Twitter nasomye yavugaga ko ingabo z'u Burundi zari ziri muri convoy yavaga Minova muri Kivu y'Amajyepfo yerekeza Sake zaguye muri ambush ya M23 bivugwa ko nta musirikare numwe wo kubari inkuru warokotse ese waba warabimenye ibyo bintu M23 ejo ndi nkora ikiganiro turimo tureba propaganda turi kugaragaza uburyo M23 ifite cracks mu bya propaganda bashobora kuba barumvisha ikiganiro twakoze noneho Tshisekedi n'umureba diplomasi
na propaganda we yarabitsinze. None agaruka kuri tera ashyiramo imbaraga nyinshi. Yego. None yasizemo imbaraga nyinshi rero M23 nayo yibuka ko hari ibindi bice ushobora gutsindiramo intambara. Nayo yibutse ko abo pact ya propaganda. Yego. Ariko pact ya diplomasi kwa ko Museveni ubafasha ntabwo ashaka kubijyamo, ntabwo ashaka kugira abantu bavuga ngo ninjye bafasha. Diplomasi izaguma, donc diplomasi kuri M23 izaguma iri empty. Kuko umuntu wakaba yikora ntabwo abyemera. None kuri propaganda yo rero M23 imaze kubona ko aba propagandist ifite ntabwo ari scientifique. Babandi bo kuri Twitter bavuga kuriya murabizi. Iyo ubwayo yikora propaganda. Yifata icyo kiraka. Yego. Noneho nukora propaganda kuri tele basizemo imbaraga. Urayikora muri ibyo bintu. Vuga ati Kisekedi yongeye amadrone menshi. Yongeye ibitero bya drone n'ingabo z'abarundi zakajije umurego. Ushaka gukora propaganda muri ibyo bintu bibiri. None amadrone ukajya uvuga ngo arahanuka. Yego. N'ingabo z'abarundi ukavuga ngo zapfuye. Byaba ari muri uwo mujyo? Oya bapfuye se he? Ndetse drone zahanutse he? Ngo nta numwe warokotse. No iyo umuntu akoze propaganda kenshi atakoze analize neza. Hari akana koruka itubona ko abeshye ngo nta numwe warokotse. Umva isa apfundikira. Kugira ngo udatekereza ati se uwo ngumwe warokotse we yabacitse. Byagize gute kuya doka itapfundikira ati nta numwe warokotse. Kugira udatekereza. None na drone nayo. Drone yo umvuga ngo bakoze ikosa berekana ibaba ririho imbaho. Kandi CH4 nta rubaho na rumwe ruyikoze. Byoroshye. So rero ubundi M23 nabwiye ngo uzampa akazi ngukore propaganda kabisa, kuko hari ibintu ugomba kubanza ugasasa neza ku buryo n'umunyabwenge nimubwira nta mutego ari buze kumva ngo harimo gutegura abarimo gutegura. Donc propagande scientifique, propagande pour l'élite. Rero kumwe ngabo z'abarundi ubuzi intelligence abarundi bafite hariya buri umurundi ku kintu bita intelligence ararenze. Ana ukuntu tubyemera se ushobora kwibaza ati bite yakoze intelligence ye kugira ngo umenye ko birenze cyane umurundi. Yego. Donc ugire bakune mu ventura ibashiriho imbaraga nyinshi uvuga ngo twabakubise. Bikwereka ko umuntu hari ibintu ashoboye. Umusirikare w'umukina basho iyo bavuga ngo ararenze bashaka kumenasa igisirikare nta operation yaba itafite intelligence. Nibishoboka. Nimba umuntu afite operation zikaze zikagukanga bivuze ngo na intelligence yirakaze. Ko bafite amakuru kugira ngo agutungure nyine. Aha. So nuko nguko rero bara kuri intelligence bateye ubwo. So niyo mpamvu rero nyine bazajya babica buri kanya bati bapfuye bose baguye. Ese ko hari abavuga ko buri musirikare uri hariya muri DRC President Evariste amuryaho 5,000. Ibyo bintu byaba ari byo? Icyambere ntabwo ushobora kwerekana izo resi. Wenda uyinyeretse navuga ni ibintu poko bishobora kuba ari byo. Ariko kugeza ubu ntabwo iyo resi twe tuyize. Yego. Nize mubivaye. Biravugwa. Akenshi cyanga binoga ariko bivugwa n'abantu bashyigikiye mu 23. Ngenzi ko abarundi bari harakuru ku buryo bwa defensive. Kugira ngo ibintu biri muri Kongo bitazabageraho. Kuko nakubwiye ko na sende ndi kuri agenda yo kuva mu nzira. Igihe Kongo yatungana. Nakubwiye ko Biden ntago ashaka ko kare gatungana. Iyo Museveni arangije task imwe. Ahambwe ati yongiyo nimba irangiye shaka indi. Museveni harayikura ajya muri byandi yatubwiye ati kano karere kose kagomba kubohorwa. Niyo kimwe kivuye wahitazi kimwe kivuye wahitazi iki. Noneho wowe umenye ubwenge avuga ati kugira ngo atangere kantume atarangiza kira kimbanziriza. Niyo mpamvu abarundi bari hariya. Muri make ntabwo rikasha arizo ziri imbere cyane. Kashise ekarika. Niyo Kisekedi atashaka guhamagase Evariste ngo aze muri ntambara we yakwizana. Kuko ni arabisabwa ni defensive nubwo nutaza birakure nawe bazakumanukiraho. Yego. Bya bintu ntabwo babyoroshye. None ubwo Kisekedi ni umuntu w'umurezi.
wowe kutabona ko Evariste nawe aje kuza aho hantu ngo amwishyure, umuntu yaba ashaka kuza nawe ubona ko abishaka wangiza ukanamwishyura. Aje muri defensive ahubwo warakwishyura kugira ngo umuhe ikibuga. Yego. Ahubwo mbwiye ngo Evariste ni wishyuye Tshisekedi nge nabyemera. Kugira ngo muri kibuga cyo kugira ngo atangire ibyo bintu bitazamumanukiraho. Ubona saba bavuga ko yahawe 5 baba babishingira kuki? Nyine mpamvu nakubwiye ntibareba ingabo z'abarundi zibangamiye ibicyaho hantu. Ingabo z'abarundi zikora intelligence yo kudafata Goma. Yego. Zikora intelligence yo bwenda na wazayendo basha bakaniha n'amakuru nta wababuza kati mu bari hari amuca hari. Bakakora intelligence. Nese ntujye ubona araba generali bo barundi bambaye FARDC. Yego. Barani ni intelligence instructors. Donc izo role zose rero wowe no kugira ngo nabase byo ushaka kubita bacanshuro. Yego. Niyo mpamvu bahitobwe ati mwe muranishyurwa. Kugira muze muri bino bintu. Donc nko kubati muri Veginere. Nta gahunda mwari mufitiye atabifaranga. Nko ati mwe muri Veginere. Yego. Hari abadepite bari ku ruhande rw'ishyaka rya Moise Katumbi bavuga ko bashyigikiye gahunda na politike bya Perezida Tshisekedi muri DRC. Ese yaba ari lobby Tshisekedi yabamenyemo cyangwa nuko babona Katumbi ari we kibazo? Kimwe mu bintu biranga amashyaka ya opposition iyo bamaze kubona ko ubayoboye ari icyuka. Uvuga ngo Katumbi unezundi uri umuntu w'umudepite uzi ubwenge warize. Yego. Uri mu ishyaka rya Katumbi. Katumbi urabizi neza ko ntasize populaire afite. Katumbi urabizi neza ko korana na EAC. Yego. EAC ari gutesha irimo iratesha umutwe. Katumbi urabizi neza ko ataguha umwanya muri leta. Kuki utacinye inkoro kuri leta ngo bakwihera umwanya. Noneho ufatanye n'abandi kubaka etanasi. Ay birumvikana. Kugira ngo ujye mu bintu by'icyuka bya Katumbi. Urumva Tshisekedi yego ashaka kuba ari lobby yatanze ariko ashaka no kuba ari think tank umuntu yikore ku giti cyo bati ndabona ibintu bya Katumbi bitazagera ku ntego. Yego. Nese uyebe ko hari imyanya myinshi Tshisekedi yemeye ko ishyaka rya Katumbi yibona mu ntego. Icyo gihe bazana umuntu wemeye kwanariza. Yego. Noneho rero ahanigiye kuko byaba ari lobby nabyo birashoboka. Kuko burya amashyaka ya opposition ahajya barimo abantu binda gusa. Yeah. Umuntu akaba ifite ikibazo cy'inda adafite revendication. Icyo gihe kwa kubuzi ko akeneye umushahara n'imodoka gusa ushaka kubimuha. None bimaze kwimuhinda yayipakiye. Babandi bakora nabandi atangira kabigarama. Kati mwe ntacyo mumaze nta. Asigaye mukajya. Twe dushyigikiye Tshisekedi kuko umudepite warehembwe $20,000. Aruzuye ntayuzuye kazi. Uko hano mu karere handi nta no apfa kubona umudepite uhembwa $2,000. Birakaze byo biba bikaze. Kongo ahimba $20,000. Aruzuye nta mafaranga yuzuye. Nese kugira ngo ugumane n'umuntu nka Katumbi bazaye bahora bafunze ngo afungiye iwe ngo agize ate utaguha umwanya wakwigiye kwirara amafaranga. Oya birumvikana nako kanya rufaranga abantu bahita amafaranga. Vuba cyane. Rero reka tukomeze nigeze kusimbuka inyuza amaso mu binyamakuru hirya no hino turi kubona inama ya Itali Africa Summit. Ese Perezida Tshisekedi yaba yayitabiriye? Mbona kuvuga ngo ubundi zino nama US Africa Summit n'ibindi byose summit iyo udafite Kongo iyo nama baguye mu mazi. Ngo Biden we yanategetse ngo US Africa Summit ku gipankarite mushireho nge na Tshisekedi. Urumva power? Icyo nicyo bita power. Noneho Putin we kahanse yagize. Nuko Tshisekedi atitabiriye Russia Africa Summit. Yakuye mu mazi. Harano yaguye mu mazi. Ariko byatewe nuko ntabwo ari ko Tshisekedi atari inshuti na Putin. Byatewe nuko Tshisekedi hari ama balance arimo arakora. Harimo y'inginga Amerika ngo imukurire hambarigo. Yego. Hari ibintu byinshi harimo y'inginga Amerika. Naravuga ati ninjya muri Russia baraza kubona ko nubwo ndi kubasaba ariko mind yanjye kiri kuri bariya gusa. Ari ku balancing. Niyo mpamvu atagiyeyo. Yego. Memu na Siri mu bantu yanahamagaye ntago yigeze kuko Siri burya yafasha amatelefone agenda hamagara abantu. Hari abamukatiye hari n'abemeye. Mu bantu yahamagaye Tshisekedi narimo. Kuko babonaga hari ibintu byakwangiza muri izo balance. So rero abataliyani bagiye kurunshinga abataliyani bo ntago bakeneye gushyira aba agent muri Afrika ngo barume imitwe ngo bashyireho ba Museveni. No ahubwo
abataliyani barashaka gushoka mu buryo bwa economy. Yego. Rero ishotse mu buryo bwa economy bivuze ngo ni isoko. None umuntu ufite miliyoni 120 z'abaturage, ufite l'immensité kana kuri, ufite amabuye angana kuri, uwo muntu ntari strategique mu bantu ugiye kureba. Ya birumvikana cyane. Aha. Rero abataliyani bwo think tank yabo yari gibona Tshisekedi ari very crucial. Ndetse na Tshisekedi usigaye ubona ko abaperezida Afrika ko yakona amazi kubakandagira ntabwo bibajyana mu ifoto, ajyana mu ifoto yabo. Kuko hari bajusi ba Touadera, ba Isaias Afwerki, ba Nana Akufo-Addo, ba Komore, umva mbere ya Tshisekedi n'abantu b'icyuho. Yabaye superstar. Ntabwo ashaka kujya mu ifoto yabo, ntabwo ashaka. Iyo nama urabona igamije iki kuri Afrika? Ntacyo. Ni ukuvuga ngo ubundi haba hari kote ebyiri. Hari kote baba bakubwira bati twebwe tugiye gushora ibintu ibi muri Afrika mu namwe muzabigira akamaro. Yego. None hari n'ibindi namwe tugiye kuba settingira. Kugira ngo namwe muzabashe kuza gucuruza hano. Mujye mubona amasoko hano. None bo ibintu bakora ni ibintu byo bibatuma bunguka, ibyo twakabaye twunguka ntitubibona. Ntabwo waba vice versa. Kada. Kuko urumva n'ubundi baba batumiwe si batumiye. Yego. Kandi iyo watumiwe cyane ko nyine abo ba Afrika bo nta parametres iyo nama baba bafite. Kada. Uwayiteguye akahita nabatumira mu kaza akora ku buryo ibyo yateguye bibajyamo. Kwa kumwe nta return mufite kuri we mugenderaho. Yeah. Noneho hari igihe bakora avuga ati mwebwe nubwo nta return mwaza ikazibashakira. Muri za format igiye mwaka bimumbwira namwe nzabakora akabibakora akabibabwira. Noneho bagire ntibazabibona. Rero no kuvuga ngo abatayani bo bazunguka twe nta kintu tuzunguka. Twebwe biraho. Ntacyo rwose. Ese ibyo uvuga ibyo bavuga bizagera ku ntego kuko mba mbona bavuga ko hari ibikorwa by'iterambere bashaka gushyira muri Afrika. Yaba iyo mihanda yaba amashuri n'ibiki ubona bizagerwaho cyangwa nuko bari abazungu ikintu bashaka ni amabuye. N'amabuye bazayabona rwose bazayabona. Abataliyani bafite ka militaire hara muri Djibouti. Bafite ka militaire ruguru hara neza kuri bira bigo bikora kuri Red Sea. Bagiye bafite amakamilitaire. So rero ayo makamilitaire kinabashinzwe no gusokeramo amabuye ahitaca muri Red Sea akazamuka ahitagere iwabo. Nta mutekano mu cyubayo. Aha. Oya bagira kwa hara muri Red Sea nayo hose na kino gice cya Somalia hano bitwa abapirate b'Abasomalia bateye bameze nka za Viginera. Rero bidafite kamera niyo mpamvu na Djibouti bashyira ibikamilitaire byinshi ngo bitume aba pirate badatangira amato ibihugu byabo. Yego. Hari igihe nk'icyato kibyamabuye muri Afrika kizamuka gerekeye nimba ari cy'Abadage. Ubwo kamite y'Abadage rahiroheza abaseke babuherekeze mpaka. Nibagiye impande y'Ubudage bagire bongeye bigarukira aho ngaho. Baradufatiye n'urebye amakamilitaire y'Amerika ari hariya. Hari icyato bitaga George Washington cyabaga kiri mu Rwanda. Ndakibona iyo hakundaga kuvuka imekimbirane umvuga ngo baragikase. None Amerika mabuye yose iba muri Turi nayo hose byose bagenda bikirundamo hariya. Amakamilitaire akabaherekeza mundi cyajya bakagaruka. So rero nuko nguko babimezeho bazabaza amabuye yacu yo bazaguma bayibe nta koko Afrika nta baperezida igira nta bo kurinda ibihugu nta. Noneho rero reka twinjize muri le contre offensive muri Ukraine tumenye ibyasohotse ko abantu barayikunda cyane bakunda kubitubaza muri comment. Twagwigiye ukabanyuriramo. Uri kuyobora OTAN muri bino bihe yagiriye urugendo muri Amerika yagiye gukonvenka cya cyuka ngo ni Sena. Kugira ngo babashe gukonfirma miliyoni 61 zigomba guhabwa Zelensky nka lobby kugira ngo atsinde intambara y'Abarusiya. Kandi noneho rwose yanga bazayemeza rega burya Sena ya Amerika imeze nk'iy'Ubugande imeze ndongo ni Sena z'icyuka zidafunctiona. Noneho yakomeje avuga ko gufandinga Ukraine kwa Amerika bica intege Chine. Arasaba ko babikomeza cyane. Hano ikintu ashaka kuvuga nuvuga ngo Chine urabize muri centre géopolitique na Amerika iri muri centre géopolitique. Noneho uko waruma Ukraine cyane ni nako Chine yaruma Uburusiya. Noneho ko Chine yaruma Uburusiya cyane Biden ari muri background yongera na Zelensky kuri Taiwan.
niyo mpamvu bavuze ati bizagwisa hasi Chine tumenye twaruma Ukraine cyane kuko izabona nayo isabwa gushyiramo imbaraga nyinshi ngo izaguma igire Putin imwarume cyane mu amafaranga none namwe muzure Silanchese kuri Taiwan kuko nawe utabonye hano Chine ikorera ibyaha Silanchese kuri Taiwan nayo wazihagarika ko ntago ntacyo zaba zimaze yego wowe tumashini ikora ibyaha byinshi unashyira Silanchese kuri Taiwan kugeza ubwo Sini zabo burije gutera Taiwan ni yashaka kubivuga muri ubwo buryo yego Minisiteri y'Abongereza y'ingabo yatangaje ko ibitero byo gutwika Zelensky amaze iminsi yiharaje kandi none akabikorera ngo kuri service z'abinjira n'abasohoka z'Abarusiya ku mipaka ngo ari byiza cyane yuko bituma Abarusiya bahaga impamvu z'iyi ntambara uko Zelensky byo hari mu Rusiya hamereye nyuma yuko Turkiya yemeye ko Sweden ijya muri OTAN Amerika yose ivuga ati nga noneho za F16 ngwino zigure yabyemeye none Erdogan arashaka guterura miliyari 23 akazi kazigura mu F16 F16 imwigura miliyoni 70 ubwo azagura F16 329 yarazirwaye birumvikana kabisa Biden agiye gutumira umugabo dukunda cyane bita Olaf Scholz Minisitiri w'intebe w'Abadage ku itariki 9 z'ukwa kabiri bazaba bari kumwe bari kudiscussinga ibintu by'intambara Ukraine kuko Olaf Scholz buriya ni impamvu agiye muri Amerika no kugira ngo ashyire n'igitutu kuri ba Biden babakubite zino sena zabo zohereza ari amafaranga yihuta kuko ngo Olaf Scholz intambara ya Ukraine asa nkayo yayatse Biden yikurikiranira hafi kuko wenda nuko wenda Biden na Netanyahu yazutse na cyose na Biden nawe ni ushinzwe gukora Silanchese kuri Taiwan urumva yabonye akazi kenshi Olaf Scholz yafashe ya Ukraine ayigiriye nkuko Macron yari yagize iya Kongo nyuma ikamunanira yaguye mu mazi atari Macron ntabwo icyo kiganiro Macron ntabwo yari azi ko ashaka kujya muri Kongo president akamutuka ubundi rega niyo mpamvu bashaka ko Kongo ihora ipfa burya ntago bari bazi ko Kongo izajya mu president akavuga ngo amabuye ya Kongo na ya Kongo ubundi Museveni bivuze ngo akazi yagomba gukora ntiyagakoze karamupfanye ntago Kongo yakujya mu president uvuga ngo amabuye ya Kongo na ya Kongo ntago Kongo ari kugira mu president aho president w'Ufaransa aza ukamutukira kuri stage ikibazo wacitse amazi Macron uko akuntu barana baza ubwenge yavuze ati ibintu ndabona byarageze wandabaga itava muri ibyo bintu ntabwo uzojya kumubona muri Muventura kada yahise abivamo yabihariye boss nyirizina ubwo yahise abwira ba Biden ati mujye mwigira mu kare mweza y'abatasi bavuze ngo muvane ingabo kumije ntabwo nzongera kujya muri ibyo bintu ubwo rero urumva nuko nguko bimeze Olaf Scholz arimo arahiga intwaro nyinshi none agiye gutanga izo zandi nakubwiye bita bya bisasu nagusomeje kwa discussing the bushize George Robertson yayoboye OTAN mu myaka yashize yavuze ati Ikirene burya ni twebwe iri kurwanirira tugomba gukora ibishoboka byose yego rero iyo bavuze gutyo Ikirene ngo ubundi barashaka ko iyo bavuze ngo Ikirene twiri kurwanirira ntago ruko Ikirene itsinzwe bapfa ahubwo bavuga ati se dusurvivinga gute yego bana dusurvivinga kuba kwiba Afrika kubera gutuma Middle East horama kavuyo kwa gutuma Aziya mbega za Indonesia nazo tuzi consolida none Putin bavuga ati Putin atsinze Ikirene akagera muri center twaba twasebeye umbwire ngo Afrika yabitufata gute twazongera kwiba uko twayibaga umbwire ngo akavuyo duteza Middle East kazongera kubaho ashwi umbwire ngo akavuyo duteza muri Sahel kazongera kubaho ashwi twaba twatsinze akavuyo duteza muri Muhara na Tige na Somalia byazongera kubaho akavuga ati raho hose dukura ibyo bintu hatabaye hariho uburayi mu bwibagirwe yego nibyo yavugaga ni wa mugani irimo irabarwanira kuko Putin ananirwa Ikirene ntago azongera kuzura ntago azongera kuzura Karine ukwikubita hasi byo kumeneka mugabo nkunda cyane bita
n'umujyanama wa Zelensky baba bafite bya bizina by'icyuka nyine bigoye kubisoma by'abarusiya n'ibiki. Yego. Yavuze ko bandikiye Xi Jinping bamusaba ko yazaza muri peace talk nyuma y'uko Ubusuwisi ni igihugu cyiza cyane urabizi. Yego. Bwemeye ko ni haba inama ya peace talk kuri Ukraine n'Uburusiya bazemera kwakira iyo nama. Yego. Kandi ubwo yemeye kuyakira ngo amahoteli byose baragira. Ariko perezida wa Afurika bo niyo bamwemeye hoteli we arayasohora kugira ngo ahita ayagumisha mu Busuwisi. Ayakenyerereho ngo ni ayagumisha mu Busuwisi. Afurika nta perezida igira. None impamvu Xi Jinping akenewe nuko ari uri muri centre géopolitique kandi erega burya intambara ivutse hahita havuka ibice bine. Hari les partisans abayishyigikiye Biden n'Uburayi, hari opposante abantu bayopoza, ubundi nimba Putin ari muri ntambara abayopoza bakaba ari Iran n'Ubushinwa na North Korea, Belarus n'iki byose bo barabikora. None wakaza les indifférents abandi bantu bo muri Afurika tudashaka kohereza ingabo, tudashaka kumenamo finance, bafatira Putin sanction tukazubahiriza, donc les indifférents baraho. None akabaho na pacificateur rero ku namba y'Uburusiya na Ukraine nta muntu urimo. Ngo bashaka bajegezanyije ntabyo kumva. Nta muntu urimo. None baravuga bati Chine wowe. Barimo barabwira Chine ati wowe va muri opposante uze muri pacificateur. Ko ubwo icyo gihe ntabwo watanga imbunda kandi Chine ari muri opposante. Ni kimwe na Iran n'ibishoboye Chine itanga finance. Bari muri opposante na basiriri bose bari muri opposante. Yego. None pacificateur yarabuze. None muri za opposante na partisan na les indifférents barimo barabakabona umuntu bashaka kuvana muri aho hantu arabakamuzana mu cyumba bita pacificateur ari Chine yonyine yabasha ibyo bintu. Yego. None se muri za les indifférents abantu badafite ikinambara ibwiye hari umuntu wazana ngo akore pisto afite rezotise bajyayo gusa yaringana afite rezotise ntazo. None se abo twita les partisans abarira muri iyo ntambara abo yungukira ni Biden n'Uburayi wabwira ati se ngo muze muri peace talk ari bo banyirayo wapi kari bashaka komeza forever bishoboka. None se opposante Belarus, North Korea iki byose wabwira ngo baze muri peace talk kandi badashaka guterana Putin ari bo bayenyegeza. Rero ahubwo ati we Chine ngwino ugwemo hano nibwo peace talk yashoboka. Yego. Kuko no ufite resulti. Rero n'Abasuwisi nabo nibavumbura ko Xi Jinping atazaza bazavuga ati amafaranga twaye kuzakiza perezida yapfuye ubusa. Ko nta ntego byageraho. None reba no muri ba opposante barabashyigikiye Putin ibahudiye yose. Umuntu wareka Putin agahagarika intambara ni Chine wenyine. Kuko abandi ni icyuka n'ubundi kuko North Korea yaretse guafasha Putin n'undi Putin yayikomeza. Kuko ibintu amuha abifite ku byinshi amwe intwaro gusa kandi urana bazifite ishyano ryose. Yego. Ariko Chine hagaritse finance za ntwaro ntacyo zaba zimaze. Zajya zibura uko zigera kuri teri. Yazigurira essence gute? Ikibazo. Ari ikibazo. So nuko nguko rero. Niyo mvuga ati Chine tubabara bari buza muri bino bintu. Yego. Kandi nanjye usibye ko ibintu bya peace talk ku namba Ukraine nimba Putin yaravuze ko atari kuri abiriya bice by'abandi yafashe. Yego. Ngo nahere mu ntambara mujegeze bayigire ndende nashaza itsinde cyangwa itsindwa ariko nimba adashaka kurekura ibice by'abandi nanjye nambwira ni yigumemo uriboneremo niwe waryihaye yigumemo ubwo ufite za resulti. Yego. Ariko Chine izarambirwa bino bintu. Izabirambirwa rwose kuko erega buriya uziko na Amerika ishobora gufata igihugu cy'umwanzi na Chine ikakikurura muri center igahita igishyira bafata nk'Ubuhinde kandi nabwo ntibwabihirwa kandi Xi Jinping umubwiye ko natareka Putin y'ukurura Ubuhinde ako kanya yakora risk analysis kuko Narendra Modi na Xi Jinping nta kintu bagana cy'iterambere bari abantu barazirana. Twagiye tubibona mu minsi yashize kurusha. Kandi no ibintu Xi Jinping akora
abanyamerika bashaka bakora mekanizme z'ukuntu India nayo izajya ibikora. None ubu bakabisakaza muri Global South cyabindi handi China ibikangisha ngo ibaha ibicuruzwa na India ikabikora. Memu na Japan nayo bira bintu Buhinde China ikora babikora. Ariko ubu nuko biyasosiya kuri Amerika bavuga ati ibintu byo gukora ibiyiko n'ibisokozo n'iby'abakene bakabagashaka kubonka Amerika. Ariko ubundi ntago ariko China ntago yonyine yabasha kuransa bino n'abahinde babikora na Indonesia ushaka yabikora babikora. So rero ntago China ari ikintu gihangayikishije Amerika cyane nko kwana babivuga. Kuko umuntu yikoreye umubare w'abaturage mwinshi uwo muntu mu by'ukuri yazi ubwenge bundi yirinda karindi. Kuko umushuye mu ntambaro ukamukubitaho sanction abantu yazajya asanga bapfuye ku mihanda nkuko byabimeze muri Iran. Iran bayifatiye sanction y'umuturage akajya apfa gutya ku muhanda barambitse nk'imirambo. Ni ikibazo. Ngaye nguko rero ndumva twasoza ikiganiro. Murakoze cyane, reka tubashimire, mugomeze mukore comment hasi kugira tumenye ibitekerezo muba mufite n'ibindi biganiro twajya tubagezaho. Turabashimiye, reka dusubire mu kiganiro kindi. Abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu imbere ndetse no mu bihugu bidukikije, uyu munsi twabazaniye muganga uvura ibya kinyarwanda, akabavura indwara zose zananiranye. Indwara zose, ikibazo cyose waba ufite, hamagara muganga 0788 46 uyu muganga arizewe, agaruza ibyibwe, ahereza abagore babuze urushako bagashaka, abagabo banywa inzoga bakazivaho, abakobwa babuze abagabo babona abagabo. Uyu muganga nta ndwara n'imwe atavura. Abashaka kujya mu mahanga, abacuruza mu gahomba, abafite ibibazo bitandukanye byo mu ngo zanyu, mwese muhamagare muganga 0788 46 ni umuganga utajya unanirwa n'indwara n'imwe ibaho yo ku isi. Ukeneye ubutunzi, ukeneye kugubwa neza mu rugo rwe, abagabo batesa abagore, abagore batesa abagabo, uyu muganga byose arabishoboye.